Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, hey. Yeah, of course namuntlha hi ta hi khe hi vulavula hi The Twins laha hi nga ta hi khe hi va linka vhele na Gazabosha mene. Then from there hi ta hi khe hi ya ka Shonge Rhangani, even then emakumu hi ta hi khe hi hetela hi JB the Caterpillar Man of War. So mhaka yi sungule xi so mana hi observer ni ku swi famba swi ya kwini. So The Twins vhele a va ri Giant Stadium, a va ri FNB Stadium, a va ni jele kwini na mina swa hlupha swilo leswi ti-video man. La vhele kha ku tlanga bolo. Yeah, so fika u kombisa ku tala ku vuxaka bya mampela hi lebyi Nsuku Mabunda Makhadzi ni ne hi khomanile Triple T, leswi of course va nga fika va tsala swona, mara at the same time na vona a va ri ku gegeni ku ka ha ku hela friendship ya Nsuku na Gavaza ku ni khavhari leswiya, imagine ma vona mhaka leyi. Even then from there Gazabosha fika a delela because fika a cheka that post laha nga fika tsala ku van'wani laha loko heta ku shutiwa picture va kombile mali ti-celebrity ta vo you kha va reserving ka 500 ya petrol itsale hi Xivenda as you can see kwala implying ku ri The Twins va nga va kombele 500 rand ya petrol ka Makhadzi, lero swo ku va twa ndlela in other words leswi of course Gazabosha a nga tsarisa swo kwala. So mhaka laha yi fikanga kahle to The Twins because va fike va n'wi tag-a Gazabosha va kombisa ku i nga vi personal ka ti-post ta Triple T i ta vaviseka u xin'wana ngopfu na ndzimi tanihileswi swi mi swi tivaka futhi ni xoko ku tsale na Timothy hayi do ti nga na xifafa, do ti nga tsala loko xin'wana ngopfu na ndzimi ni nga yi toloveli hi maheveheve ve ri vanhu a va ku heta ku nyamalarisa and stuff like that. So Demon did not back down because when you check out the comments and we still continue ndanga fika tsala ku a ni koti swa ti-post ntsena no vhiya ni nga mi vhiya mina like a ri ku deleleni as you can see like just like that. The-comments vhele a ndzeni ti kha ti cheletela munyu la sashes malume wa vayuda kwale kha yi kombisa ku un'wana u rile ngopfu lembe ra kan'we hi mhaka TTT as we can see kwalano na timenemene kwala vo Sizwe wa kha kombisa ku rest in peace in advance ya Gazabosha mahahla ma ta ku nyamalarisa as we can see. Na upona na makhuvelo kha kombisa ku ku la ku fiwa lol mativa Gaza a ku ri busy blind ka comment section ta. And then from there of course The Twins va tlhela va tsala na ta post laha nga fika va tsala ku Gavaza Sinyana tana haleni n'wana wa le kaya, leswi of course va nga fika va kombisa swona kwalano swa ha ri tight ka timhaka to vhele The Twins vona va fika va khata an image na Nsuku after loko a hambana na Gavaza, so Gavaza sa va kha ku hana ya ada and stuff like that. Loko nsisi vhele a deleleni already a ka kombisa ku hayi ku dyondzisa vana va vanhu swo duvula and stuff like that. Yeah, after loko va khata image na Nsuku and stuff like that. And then from there yeah I tlhela fika va tag-a kamba swo ku deleleni Demon kahle way road like hi ku a va lava Gavaza a ta vhele hi indicated swo lava a senda location hi ta swi tiva ku ri ntsumbu wa yena hi sungula my side ma ku lava hayi a xi na tiyani nhlana Demon, imagine mara in overall a swi ti komba ku The Twins va relaxed because va tlhela va fika va tsala this post laha nga fika va tsala ku njhani hi Gazabosha mara we i menemene kamba kha va hleka hi kona nga swi loko hansi swi loko hansi mhaka lesi hayi yi in control yi under control henso a na ha ri ku yi landzelerisa ni vona ku yi ya hela kwini. So yi ve yi va kahle of course Gazabosha xi tlhela xa ha continue xi delela xi nga fika xi tag-a that post va xi tsala ku a hi n'wina timafia ta ka Gaza, n'wina vo vhiya, n'wina vo nyamalarisa, n'wina vo n'wisa tihenisi ta ka
ka n'wamhandi Hennessy na Mqombothi mi nga ma ehleketa mhaka ya Hennessy stuff like that le ka n'wamhandi I think hi tshame hi report stuff like that leswi of course mhaka yi nga va xiswona so in overall we can say beef leyi yi reduceka in as much loko yi sungula laha swi tikomba na ku the twins va kwate ngopfu loko yo sungula laha but yi reduceka and stuff like that as you can see so okay yi ve yi lunga mhaka guys yi ve yi lunga in overall and then vele khe ka xonge rhangana hayi ze hela swo hlupha laha hela swo hlupha ya notisa marito ya ku cancer ku va mi streamina album yona yi tirhe kahle swinene yi pfariwanga no mi swi vonile yala yi tirheni swinene ka this period a yi disturb tanihi swi ni nga vula as Master Tiko loko a humesa swi nge rhangani laha ku nga humesa na un'wana munhu laha because a nge pfaleki so yi tirhe kahle as you can see the streams yi tirheni va mahloko la swiya at 73,000 views and then as in swi swa ni swi vurini and then mi swi vonile ku swi swa swi endleka vhele hi swilo leswi nga endleka that track a yi ri all over mitlangwini so mhani swona ku yi more powerful va mahloko la swiya than vulavula moya mara to sungula vulavula moya a yi ri henhla ka va mahloko la swiya sa swi ni hlamarisa ku how is that possible ku ri va mahloko la swiya na swi twa ku yi ta tlanga mitlangwini so a hi lola ntiyiso guys loko ku ri fambafambile mitlangu mavhikela ma nga hundzi hi xitwini van'we mahloko la swivoyi a mitlangwini va ma 77 kwala va ngheni yona very you target market ya vona swilo swo swi nga ri xihundla so a ni nga vula tani ku hayi on her behalf hayi na cancer swinene kwa mi streaming la project yi tirheni swinene and swi clear ku yini track leyi rhandziwa ngopfu mahloko la swivuya ya rhandziwa swinene in overall and stuff like that but ku na yin'wanyana ni twina ku na yona vanhu va yi rhandza a ni tiku mara ni twina ku ti-views a ti le ku fambisana na swona dayina I think no vanhu va yi rhandza but kumbe yo rhandza ka TikTok possibly so so hayi leswo guys and then vele khe tela jibite kha thapela men of Ford ka ri raise some of the important issues ti va ku kha ti ri kona vele in relation to vele political parties so I twini ku men of i rini la ma vona rixaka ra ka hina ne ku na mhaka yin'wanyana ni nga yi langutisa kumbe ni nga yi lemuka ma vona vanhu vo tala va nghena ka ti-politics because of positions va rivala society vanhu twisisa va rivala ku rixaka ra ka hina kumbe South Africa hi ku angarhela yi faceane na xiyimo xa ku tika xinjhani loko mi vona vanhu va ku tala hi nghena ka ti-political parties huma ka leyi nghena ka leyi is because of the voice loko ta loko va ka political party ya ku a yi ku yingiseli in a way ya ku vanhu va kota ku benefita if swi vona ku you are in a wrong place loko ri a wu le ka wrong place swi ta vula ku the people who above you they are not the right people who should be occupy those positions. You will forgive my English, I'm not good ka Xilungu because I'm not educated. Rixaka ra mina ni twa ku vava ngopfu ku ri munhu i ta n'wi fonela u n'wi fonela munhu sweswi u n'wi byela ku he mani i ta n'wi fonela munhu loko i ta n'wi fonela a drop a ku le mithinini from there okay get back to me loko when you are done and then munhu a nga vuyi ka wehe like you even ask yourself ku ri wo va busy ngopfu hi yini nga ku our busy people don't go to politics because of like don't be that desperate in a way of mi nghena ka ti-politics mi occupy the position because of you wanna feel you are empty stomach no don't do that rixaka ra ka hina already ri hluphekini is enough a ku na mintirho la South Africa seriously the power hungry atlaveki don't go to politics guys hi ku mila ku fill up ti empty stomach seriously rixaka ra ka hina ri need ti-leader our people need leaders the whole South Africa yeah of course is raising some of the important points here because ni ri ku hi khe hi langutisa vhele hi ngo referensa ku ri va khu hi ri kona vhele vo giyana like mi fika mi kuma ku hi va hi ri ku hluphekeni for example ha hlupheka hi mati na sweswi ku ri keni ku ve na ti-projects mi nga hleketa ku ze hi kona ti-project ve ri va khathu ti nga tshama ti va kona se mi fika mi kuma ku laha mutini wa ku va xilo lexi a xi tirhisiwa just to londa mani
teketeliwa mali so mi kuma swi fika swi va a problem because of corrupt leaders so man of has a point here so na loko mi kombisa ku man of dya ba mongo mi nga voni leswa ti-beef loko se dyi tara ka tipolitics va kha ti ba mongo so issue ya ko yaleyo mi kuma ku munhu a za nghena ka political party i va a nghena hi ku i lava ku dya la and swi tikomba na ku swilo leswiwa i na ku swilo leswi se swi nga hi nghenelela ka mindset vo tala hi ku vona ka mina because ni twi na ku na mina loko no va ni nghenini la as a politician I'm not going to lie no va ni nghenini la ni twi na ku na mina ni nga va ka that position in a way yo ni ta make sure ku na mina ni ta huma na swo karhi in overall I think issue leyi nga ko yale se mi fika mi kuma ku ku va ku na vanhu vo hlaya vhele va nghenini la and then loko ku ri se ku na vanhu vo hlaya va nghenini la mi fika mi kuma ku swi va a problem because ku va ku ri na vanhu vo tala swinene va ri karhi va luta mali la so challenge yo yaleyo man of and then twi na ku yi va yi kha yi sukela le henhla leyi so vanhu lava nga henhla leyi hi vona va ri the problem because loko ku ri corruption yi sungula le henhla leyi it means na lava nga hansi va boheka ku va vhele va ri karhi va ra affected and stuff like that i swilo leswi hi fike hi swi twisa swo man of so ku va hi mhaka leyi solveka yi fike yi sungula le henhla leyi not on the ground level because lava nga ka the ground va languta kwale henhla ti-municipality kwala hi viki swona ti va ti ri corrupt swi sukela kwini kwale henhla va languta le henhla ku loko ku ri lava va le ku dyeni na hina hi kombela ku dya issue leyi va ku yi ri kona and stuff like that yi need ti-leader ta ntiyiso seriously politics ya no ya sweswi ya ximanguva lawa a hi yona liya ku ri loko i la ku wina vanhu it's not about ku ri hey to promise people I will build this I will do that no it's what are you bringing on the table what are you selling to the people so that you can get votes it's not about the I'm famous this hey no I will give you this if you vote for me I will give you this guys there is people who already have things because they can give away to the people without positions without the positions leti n'wema ku ti occupy yini mi lava ku tlakuka mi ya henhla rixaka ra ka hina a ri leti swona what are you selling to the people you must be unique you mustn't like u nga vi EFF u nga vi ANC u nga vi Action SA u nga vi DA u nga vi IFP u nga vi don't be those people what are you selling to the people mina ni xavisa ti-filo beans mati ya hlupha sweswi you understand mati ya le hlupheni ni xavisa ti-filo beans I'm giving away ka ti-preschool mati ya le hlupheni le joni ya hlupha the whole South Africa mara I'm giving away ka ti-crash man twisisa I'm giving away na le kaya I will be giving away sweswa ni ri lava ku at least ku va na flight leyi nga ta famba 9 province the whole South Africa yi dyondzisa vana aviation from the sky ku nga ri timhaka ta ku ni votele loko ma ta ku ni votela ta dyondzisa vana va n'wina aviation from the sky so that they can dream bigger and become pilots sometimes we need to sit down and then look around ourselves look around our society and man of yeleni ku yi 20 point yeleni ku yi 20 the issue va ku yi ri kona hi man of kwalani i ku swilo leswi swa misana funding so most loko va sungula laha mi kuma ku loko va ha funding yo va nga kota ku va va endla swilo sweswo and even if va na a small amount yaliya challenge ku fika ku va ku ri ku loko what if endla swilo swa ti-investment ta ku you are helping people va tlhela va nga ku voteli you see ku fana case ya Ben Mayengani a vhela hi swi vona kha a akela na van'wana a donela na tibolo matiko ya lama va tlhela va nga n'wi voteli so i challenge leyi va ku yi ri koho yaleyo so hi ndzi votala mi kuma ku va phusha ku at least a va sungula va nghena laha ndzeni loko se va nghenini hi kona ku some of the amount yi nga kota ku va yi pfuna vanhu so ku va ku ri a huge risk loko va munhu hi ku a na hi business dayidenkle phela a hi business ku va ku ri a huge risk loko u fika kuma ku munhu a tihi that ideology ka masiku ya lama hi ku ku na ti-political parties leti already vanhu va lava ku tona hi timhaka to ku va ku ri na ku hemba ko karhi ku ri hi tona ti-provide ku grant online